Kardom Pini News 24 Karbiang Long Studio Long Nili Imonitoron P. Center Hitia Long Transformer Kawi Ajok Chiklojon Thom Sose Kijunalan Kawi Hadak Aratum Kaningri. Kedamtang Chiklojon Thom Sose Pen Kijunalan Kipipi Ajok Ning Krengapor Hut Center Hitia Rat Kisungnang. Rajib Teron Pen Kitana Tengke Ladak Madutat Chokumara Vela Pen Kedamtang Ahut Ke Sar Igbe Arong Pensi Rihingame Sandun Bom. Bonta Bearong ta Transformer Heno Daka Pike PHG Lang Kipi Ington Koklo. Manghu meme alam ke lalo isi PHG along lapusan ruhinga me kawe penajo kijona lak kipi pedat ke manghu meme alam lo lapen water filter tank along si kai kita osomaratum lang kachinglu adim pamandet Rajib Teron pen ke than ke alang li hem akesar borsing Teron grade 4 ke damtang ni phaing koi chiti ningkan suri nira ingkoi arni cheboy jua pike maduta la swadim kelang apangawe lapen site officer pen ke Rajib Teron aphansik kelang adeng kipi Bonta alang phan bai pong piperet pusi nilitum news 24 Karbiang long apherang kiatum kahum rida mahut birtanang pidun. Fuloni pen berta pangdakpon Arjun Crow news 24 Karbiang long. Ladak komentu pen tong ladak lang pipil ni lang pilong le bang ke siklo don thom ko sa na sa de lo tong siklo jon thom nang le ladak department amne lama ni ke apa ke dak ke kam apa dak siklem bom he ala hem ke sa so de sa bom no office tam no na bang ke kali lo na hem ke sa ka de se wo ju la sa ma ke le ki hon pi ko sa so lo man ke oh inte ladak lang cingdu tu man ko pine ladak lang cingdu ga Kani bang tang cingdu pun doma. Dah ke ani bang upen mentuni pen do. Itu ni pendo di. Ladak komentu pen sila so sayang ko ladak kepang ceng pon tu lang tu pon ni. Lang pi pon ji ke tam chen pen si pi pon ko pon ni sini se la tu ya dang bong pen si pon long ko. Siklo jong long pen pipon ko din. Ya dang bong. Ladak arong kunana arong tong la so lang pipon ni isi lang. Da rasola skin tower ke saring berak birong son santar goja angkat puluh kipi dengan terpuat kompleks Lapan dek.